And then so memo Badwan TV, Badwan Health Tips, so now watching mon komo halitosis, and also be a enka e wone num, emra obon any so etofa chire, and neno, ya baba her courses no. Mediasedema endpoint homeopathic clinic, say ya bia dia, yonko ho prostate no guso ye free scanning, e di ama e mema no ba wo. And a war pensoa or ye free scan and the amount washer would deal with a problem be a wa ko endpoint homeopathic clinic that's na ye bia na ko pair apomuden pa and our friend doctor or friend anytime bia or bejo so it was 0244867068 0244867068 minuaba and Augustina afram e wa ha mensa afram e ba dental therapy anase munim dia wabene pa ena na wotwi oni yedin komo oba na so mu akwaba ya da se eno abone to find maye ene ye pese ye hwe courses e de pa na de enka ana halitosis ebebrobi okay me da se me pacho eka halitosis na me courses no doso kakra but common ones ena me pese a e ben yen no ena na me pese ye nhwe ne edi kan e poor oral hygiene e ka se poor oral hygiene a se undi wenumuni wenumuni na is your oral cavity nti se undi wenumuni one ya de a ebetumi de halitosis abrel ana enumunka abrel obi o ha osori anopa na odi nsuo ahoro nanum opentem na okọ atokai se obedware okoda anajo no wendi agro bia onna afom but osori redware but ni refi said bibia odi ye enra ne nyina no because e kwan de da yenumuni nti enuane ni bi akohyehe ho nti wo se onchichi nese na sa nuane ne niema na odi na enwumre no onchichi nese na no pa no kra na list onyi ni nyina mfiri they don't do that nti se on poor oral hygiene ya de a ede enumunka ba so wo hwe ye ketrema na se ye de abefo nim de ti se microscope sha ye ketrema ne ye ti se brush a ye di twitwi yesin bebrebe na nyame de nim de aka bom nti se wo de aduane hye brush mu e de to wo ma de kye a ebesai saint nti se wan twitwi osin ne kra na o ketrema na aduane ne fa so no we ntwitwi a ubehu se saint ebeba because ediane na apaki bebre na eguso so we say e wa kola fofora e ketrema ye pink e start say ye man nufusio mo se ketrema na start say ye white e kire wo say bibi e wo so obi o ho abehu ne ketrema so no enye kra sa de ni titru obi de halitosis ba na ye hwe no yetimi ka se kotutu ketrema so keke o yes a practice na eko na wo ka pink enkura ne de na se tetchema na ye pink sa na nyame boy ketchema white was a problem ba cho yan eniema we di no e na akaso sa de ode hair brush uti a enyi no e kaso no ana ye makeup brush ye dibo ma be won se akaso sa na ketchema ne so tie nti wo se time bia be make sure se wo twitwi ketchema no ama sa pink no anyame de ma wo no eno aba obi so be twitwi ne se no animu de no na weja dodomu no inside no eno ne nka ho because animu de no de sre nti osre a animu de fefe but ubebie makomu no na ade na ye friend plug na calculus no eno nko a plug no so say form a bacterial no mu and ade bia e living organism ewu a say e pro e de nkaba nti eno nso so ma sense ebeba wenum the next thing I'm person me nko so omo smoke no tobacco omo tobacco no so as de bia offer no it hide and the corners of your teeth and also timima scent ba wenum alcoholism omo num ensa no obia beje decide num nsa de beche no na scent wo wenum na omo wo yare let me fa yare chronic diseases to say lungs infection kidney liver omo ulcer sa yare na nkasa naturally no etimi ma scent eba wenum enuane bi ho a wudi to say jene garlic spices sa eniema no say wudi na akwa stomach no ema reflect back into also wudi sa eniema no so a ema scent ba wenum into say obi nya halitosis a ye hwe sa eniema ni nyina ye baby sa eniema ni nyina you into all of this na ya try say ye be ma wa avoid it
obi beka say na jene de me de HID obetimi edi but in a raw state no e be ma wo HID. Okay my own number no so na me no ko na nim ye be wie na otwene de na obi enya wo number kakra. Okay ipacho Perfect Smile Dental Clinic and Foundation. Your number is 0243 728542 0243 728542. Okay. Enti enwie nyame ya adom ochena nso kan ye ho na ye nto aso ene wa ntehwe kura wo techere mane de twitwi so enkura ne de no twitwi so maye na pink no emra medede afia amankwa ta maplo chena nyame ya adom a ebesehia.